uyazi inkomo ngiyafisa nje ukuthi ngike ngazi ukuthi ke angazi ukuthi lapha na bengeke ngayifaka yini ukuthi wena lo mkhumbi vele lahlangana njani. Hey, thina le ndoda lana sahlangana nje. Uyabona ukuthi abantu bayahlangana. Kuthi into yakhona ile story esiningi kakhulu. Alright. Ngikufuna ukuthi into yakhona ngihle ngithi khaphu fast ukwenza ukuthi abanye abantu bacabange nasemadatheni ngoba ngike ngakhuluma ngale emuva. Ukuthi mina nale ndoda lana sahlangana nje khona lapha ku TikTok na kuma Facebook. La kuma WhatsApp. Saqala ukusahlangana ke sagada mina umthova ngayiRandburg lapha eRandburg okulapho vele isigameko sizakala lapho okwenzakala khona isigameko lapha esishutela khona sahlangana ke lapha lomkhumbi sashaya enye video mhla siqala vele uhlangana mfisa ukwazi first video yenu first video la ezayo mhlawumbe eyalihambisayo laze lafika kuhle ebantwini laze labona ukuthi hayi into eneliyenzayo abantu bayithanda ikhona ni video enjalo ngoba i-video lana kule video ezayishaya isithi izintiti. Okay. Mina ngibuza ngaleso sikhiwa esasikhulunywa esikolo. Phela isikhiwa lesi sasikhulunywa kakhulu esikolo ngama-teacher. Bethi izintiti. So mina bona igama lelethi izintiti ngangalazi ukuthi ichaza ukuthini. Yabo? So sasisitani ndoda ukuthi ngike ngibuze ebantwini manje into ehlala enhlupha la. Kule gama lethi izintiti angilazi ukuthi ithini. Enye video futhi esayenza futhi lelo langa uma saphambanisanga. Kone enye video esayenzayo mina sithi engibuza nesithi wena umuntu ongifazi uma engakudlisa uzayenza njani. Alright. Ngoba abafazi anti kuthiwa bayadlisa mina ngangikwazi. Kuthiwa abafazi bayadlisa. Ubona njani uzodlisile? Nangazi ngoba ngaze ngidliswa. So umntwana wayekubuza ukuthi ma umfazi engakudlisa. Esithi ukuyimi ukuthi umfazi uma engadlisa mina ngenza njani. Ngamtshela ngathi amina yabhotsha baba wami. Uyabhotsha ngoba la kudlise khona? Yeah.